Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi tutorial na kanalu Medi HD. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da instalirate Windows 10 Preview, mada će biti, ja mislim, ista instalacija i za punu verziju Windows 10. Preko virtualne mašine, uđete u virtualnu mašinu, idete nju, name stavit ćemo Windows 10, znači još nije uveden. Ovdje ćemo staviti 8.1, next. 2 GB RAM, ja mislim da će biti potrebno, ja sam skinuo 32-bitni sistem, ali stavit ćemo 2 GB RAM. Ovdje idemo create, next, dynamical octet, to je isto, 25 GB dovoljno. I vidjet ćemo samo malo settings. To bi trebalo sve biti namješteno, ovdje na display, ok, sve je u redu, idemo start. Ovdje ćemo kliknuti i naći mjesto gdje smo skinuli Windows 10, evo ga, i start. Uvećat ćemo, Windows se bootuje, pa vidimo se kad dođe do nekog važnog dijela. Na ovom ovdje dijelu, znači standard, birate tastaturu, jezik, ja ću samo ići next, install now. Next, custom install, kliknite, sad trebalo bi se valjda nju, apply, ok. Sad ovo ne bi trebalo biti ovako po pravilu, ali može i ovako, kliknite format, ok, i next. I sad ćemo sačekati dok se Windows instalira.
I Windows je bio 2 put restartovo i došli smo do ovoga. Uzet ćemo ekspresne postavke. Ovdje on sad čekira internet, mada je u mene isključen. Ali uključit ćemo ga. Ićemo local account, ovdje ćemo staviti medij, AD, bez passworda i ostalo zavrzlama. I sad će se još finalizirati sistem i postavke, pa se vidimo kad nam dođe nešto novo. I evo nas, došli smo na desktop. Instalacija me je dosta posjećala na Windows 8. Mada desktop me je iznenadio, dosta liči na 7. Znači, taj ključni trenutak starta, start je dobar. Znači, ovdje imamo ove gadgete, ne znam kako bi to nazvao. Store, ok, Windows system. Vidit ćemo nešto na personality, change desktop icon. Da vidimo ikonicu kompjutera, promijenuta, dobro. Ne sviđam se, jedino što nema nigdje ocjene sistema. To je mana, u mene je iOS, mada nema veze, trebalo biti interneta. Search je Windows plus R, ja mislim. Ovo je run. Da vidimo na start isto, znači nema drugog starta, da vidimo task manager. Task manager je Windows 8, šta ne znam je li 8, ali 8.1 je. Uglavnom ovaj mi se task manager sviđa jer imate, vidite ovdje disk, što niste imali na 7. Zbog toga i koristim Windows 8.1. Šta bi još mogli pogledati? Ovdje ćemo malo prošvrti. Ovo je za sada sve lijepo. Znači, što se tiče instalacije, meni je trebalo oko 15 do 20 minuta. Ja sam to radio, znači, na virtualnoj mašini, vama će možda biti bolje. Uglavnom, što se tiče ovog klipa, to bilo to. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Do sljedećeg klipa, ćao.